Gabai umpunyang habang ikit ya ki beriu ki papang ki bastom na kalong sa selong bat ngila buru wa sedu cagawati ru kita kadika bentar ke bangi ngila bu te akan dikapor ngakwa ban pepau ka jisung ya fi baro ki balawan akan dikapor ringkat ru bat kani ka ambulans hadir bangala job kondisi ka kam ka ban kong kalala kalong mengantek ya ki skim ke balabu do MDC barim jo ka mau tarasan ba jamborwar barang pengelapet kila don kat tu kan di skim ke bau MDC bare mula bu bak ngalarahi hade marwen ngam simla konsult ini yandu ya baru kan di skim ke bau do MDC bare ngide ban pentrekam ide ban pentrekam bagila don kembas shifo teli ye ki skim ke bau berkawin kita ki skim ke bakhame ka dei ka bau amne apo kan si kata ka coaching center ka bala maithang da ka United Kansi Development Area Society keberasaan dari kapal balong MLA ba SB Noksi ba MBC ba Jamborwar atau bagi laju ai ke coaching nak kemtaki kena ke bele exam nak kelang kelang kisnong kepada kapal mau tarasan kata kapal ngila pelong hani apa Indo Stadium di kawan ke Jisleum la pelong no tai hayai ba SB Noksi kini ka society kalau idon kam bandan no nak kalong ke jong ke ye nei kawan no ke election kata ka scheme kala sakut no kumtu kalau budin ngelai keren buat ki officer bagian pencegahan wood ia kini ka building bagi sokwen ba kini ka building ruk mata ka ladab aka jinglot ka ba arfo lak nengka jangan le bu ya ka pol ban pelilang mata ka sngi tenrai nomor ba kini ka hak babok ka penyak jong ka dorbasong ka cipelon kin om bakanya song da ka komiti bagi sebu da ka sngi ban peli ya kini ka society ya kini ka building jong ka society nanti nyela pek lu ane post station mau sorong kibriu ki driver kali ki ong AMDC mata pila job ai pan kanan no yang iho mangimdon kita kali sebar ni sokumen bagi don ki try jaka ane po mau sorong kila ai ya ke jaka bat mentaru kadi kadi snai kadi ka community talent aka dor ka ba lailak tengka kila ya sna ba kani kedu kala jendap bat ngila snaru ya ka footpath nak tukal tibaya ke srok NRDS jong ka mapanan cilu ke jaka ka badon kani ka society nanti kita ki pat ki skim ki balapu do bisi badam ki pogom ki jaga sajai keleng-keleng ngila sedang man pentrekam yaki ngala phone keleng-keleng ya baru kita ki ba yo ya ki ba kada bagian trekam no tina kamta jonga pat napte di katem jonga ka bangangawan bagian pentrekam yaki ki skim lembaga 15 Finance Commission keladon kajing slam ka bakendian namar ka ba PDI to kodorbar ma kasokar India kakwa bagian pentrekam da ka online kebamot ya baru ki skim gen habat pendekam hab submit online kajing ka kelan bah ka dikakam ambar kidan kisnong ke ba ampat dan akan sansas kan dika portal kampian kum kisnong mau komoy kabula kerteng nak kela kerteng nak kisnong nong jelak kisnong nong mau komoy pada skim mau komoy kamru maka ampat dan akan sansas nanti kan dika kensi diwa ru kamdan kibapun kisnong kilong kamta klub bo jeng bah yang abad dia ki officer ba kamju dia ki para MDC jadi ini sukman part ba ya kende ka jeng matang lala ban weng bangala ban propose dia ki skim ujungi kimlong baik tengah tu konsil ki banyak ceru cedali ka Ministry of Finance akan Ministry of Finance part lengkap ke Ministry of Panciti Raj kinpet lagi ni ki skim kilong ban pentrikam dia terkadau hadir bang ada pak sitai nak kalian jaga central government kan sa ay ka approval hadir bak ay ka approval part nak kalian jongi ni salah ban pentrikam kita ki para MDC ki ba pli ki patla man penbiang yang ki skim nomor ka ba kini ki battery ya ka jitre spas ni ki smutru ba dan banyak benta ki badai jong ka water mo ki pum ki pancana ba kam ta teter endai betang nyala ban wei kata ka jing ngina da ban propose ka ban pa stage support Delhi bangi dong ka jing kerban melakom du kumno ha upana January kini ki skim ki ba ngi la terwa kin la ban wan ba ngi ban sedang do ban tri ni ki kam dengan yang puli ya baru kini ki skim kita ila ban propose kalau kat kum ki jengtho dan ki citi ki berawan na ki snong na ki school na ki palang kam ta ter hakani ka skim ka jongi MDC ki don artli ki komponen mo ka wei ka tait ba ka wei pat ka de ka on tait ka ba ka thau bangisna ye ki check dam isna ye ki jaka sajan isna ye ki pum ba kam ta ter hakani ka on tait ka balong siklor lai faulak tengka ngila penrong arfolai teli ke badai nak kata ka sanitation ka bambot ya ki panchana ba kamta teter kawai pat ka komponen ka badai ka water related ngila penrong kumba arfra teli borok ngila sanction kat kum ka jinya kailang badu general engineer kawa ka jinglor ka balong siklor lai furak neka
Nanta kadon lu kan ka antai. Ka antai pat ngiyo banjit ban ajing yarap kum ba penbahaya ki skol, penbahaya ki yang dorbar, masna ya ki jingking nalor jong ki wa. Nanta ban sna ya ki ni ki modern football ba kum ta ter. Hakani pat ka khamrit ka skim kadon tang kum ba khandai fulak tingka. But ngiliyo ban penrung kembali life life teli. Ki kontrol ya ki skol ki yang dorbar, nanta ki dan ki protection wall ba kum ta ter. Hakani ka on tight kadon lu ka komponen ka ba ki ong ka purchase mo kata ka jing thiet barang ni la bo tang light li ki jan kita kilong tang ki solar light nang ta kai kali kit nyut bar kam juru ya ki wheelchair bar ki kam beta saut li kitan ani wa ban pendong ki kat to kan ni ki snong ki bar ICT bar kitan kam ki solar street light nang ta ki komputer ki skol ru bar kam juru ya ki kali kit nyut ini dong petang kerpa di kitu baro ki balaya submit mau ya ki memandam ki jongki ini mi akki nak jong ali tang shulayo ya ka approval nak tenel po Delhi mana penbiang ya ki wa kadang ya sa asyaki menteri ya ka wa kadang kita kam ban ai syaki snong kena bakan sub ini melak ban ai direct back ki kontraktor ada ngi ai ki kontraktor ki lapdong ki badan ke GST entah ki na penbiang ru ya ka ni ka exemption certificate ya ban tap ru ya ka security kemut iski botang silak san pau arlap yang tap security kemut kan kata ya ki bapri ki kontraktor nilai kod apakah isi ke jongi bagin ai be syaka snong baka snong ka chu ai tang ka resolution habak snong ka ai ka resolution kemut ya kani ka kam la IT ha uta kemut ngem na kam su madadan kita ki security deposit ni kita tax exemption asu patai tak nang mangi nya suthu la sagin dalam pentri kami ni ki scheme but mentali lai bang ila ya da ka online ya ka pisarung ila siu online ka long ka badan kam baru kitu ki bayo ong do hiyo tabat penbha ya ka manat football radio ban sna kamra school karena kalian ka office ka sabu ya ka por ban pendap agantu ni ka por ban lawan kini ki scheme ki wa orang nya tre ka por ka babian balai ba kani ka scheme 15 finance commission ka sedang dadu arfoi kan kut no ha braimat jong ajar arpundrio ngidang la ban petri kam tang usam arfoi kamu ngalakhnya tu kasi ka scheme baru ka bangiyo ka desa council adu arfoi adu arpasan arpundrio kalau hadu laispa san folklore laispa san folklore nginyo ka desa council ar petri kam ma kisnong kala long jerak ka bakharau ji pada yan lain namar bak hatu ka por ki aili ki tu ki kontraktor ki batrai ki dan ki badap sistem dan badap asnem yo ban penlut ka pisatang sistem ka bamut saf snem duna ini lah snap sistem kapisah pun pai no stage po Delhi. Nak ni kalau spa san folklore ngidang pelur dang spa pelur. Spa san folklore ngaban pun pai no stage Delhi. Kalau ngiding du ke bakarau ini. Ina kadang ngila lech po Delhi ngila kendu jaga finance minister ya kitu ki secretary bapa kila batai yang ni badan kam pun state ya kejing trekam mo. Pun state ya kejing trekam entang bangi pun habangi pun state ya kejing trekam entang bakan wanra kejing metoy ke pai ba ke joko por kan pun state. Abangi sinai gini ki bil nang tak ba apa ka ba Islam ki babun ba plik sinang kimla banyak teri kajing teri ladap nadu bra April ladap ban sinai ki bil nang yo bil hadu bra Disember hadu salmana hadin rumah menu mana ban kersan kata mo men mana ban kersan ni sinang nak kandong lagi sinang ki baduk ki babun fund nanu nya yo atra pisa tinggal syong daga meeting ka joint meeting jongi ka development berka finance nya tu ya pingi banyak ini bil te orang sinai pan kana ba silak sistem habanya arteli kimi kamu ar ngot kinang terai nadu junior engineer assistant engineer cashier bakam ta terter we ulak ban bat daraubat selama ya kafal bat license kan ar along kan ajan sibanai ni don ki babat kita ya ulu kini kinang terai gitu tinggal rai ta kami ting bangin penduna no ini kimi kan mau ba SBNC akapor bilang MDC yang apa puan naik apply skim di sekonsel lalu pinyo kabil habanya kan arteli kimi di matang ngila ya penduna nak yang dikat likibik ngila bono tangsan telikimi kebobot junior engineer berjual ban island ban pek ke jing trai na saya kabir un pa asha chief engineer CE juga desa council na un approve ya kata kabir un pa asha ngau EM development ngapa ngat fa chu yang finance pun sanction ya kapisan na finance kan lebe siapa ka account mana ka account kan pa syaki tu ki badai ban yo ya kabir ngila pen bunai kita kenang bahkan state kan ke jing trikam pada nengi pen state ke jing trikam kabomot nado arpundrio kan wan kan ka 16 finance commission kambot malakas nam arpundrio arpunyo arfupra arfunda laipo sansnam ngiyo ban pendekam kan ka scheme kan wan naga sokap kan lo ka jingrap ka bakrau
ya ki pai ba ke jongi ten dengan snosi ngade ubri ubaju sutenat ba ba ki samla ba ki sport ndan skim ru babur ki sports club ai MC lajak ai uniform ai ngi ha ndan ketar masuk senai ki samla ten dai ina yo punya keren buat ka finance minister ngina shna ya ka project bangin pan ka special package kemudian kata ka special package kan one baik na po Delhi kan miya shu ka state government kan one baik bangi po de sengosil thana mangi ban diet ya kini ki scheme tu paper mana ini long ijin persai na galeng ga jonga na mangi nya sutu kitu ki bla summit ki scheme ki saban ya sha bangi ingin puskan tu selawan po Delhi ngin sa sedang menteri no ya ki kam ko ipat ka ba ar kalong ba namar bangi la menteri kam na ka online ya ban jotak mo laisin haban jotak ya gajing tray la kalong san jar silak ru haban jotak akapo saban sedang akapo bedap siteng gajing tray bat akabakut ka gajing tray kamamat jotak ni sandur kani ka dod jongi ka bangi tray kapo isapo ka Ministry of Finance na kataw kadang idon kam menteri bha ka kam ka scheme yo bang ada bansna nalapoy sa Delhi ka reject na po Delhi nginum yo bin kasokar jong umudi ka kwa ngi bangin tray khut bangin tray hok ka scheme ka bangi yo ni sokuan nak liya jongi kumka BDP ka baju keren bahas pang gajing tray khut pa gajing tray bha kata ka kam ingin ingin pet kat mo ada mang lain lak ten pulut lain lak baku sinong yo cuma tray issue mo kontraktor baku batray tu unum yo nok su kami hak kata ni pet bha kata ka bentaru hakan ka por ngapan pau sai sin gajing song ye fi baro ki bala saskor ki bala pedang ye ka gajing khot ka jongi iko markor ila pen pau kendiat ka gade iban ka parti ka jongi wala kan ka jalang jangan dekat saya gendong yarak bak kesipah dari idon lu kecingnya snow bak kajeng cekam jaga parti kejungi. Tena kalian tu hingga ka oh akan dikepor kilam kinang lam song ki school ru ada vidon kinu ki jengdon kam bafika ban apply lembaga anti scheme pilaban tro ya ka memorandum pilaban ai lembaga jongaru milai amar kalong ka banyak kendu ya MP jongi bur kamu habanan cedeli haban lek keleng haban lek ka yeng kejok iru le si pinme kendu ile keren bagi ki MDC bagi nu kena ke badan kam ya kan scheme hilaban ai lembaga jongangan penpoi sekati jong MP ki jongi de ite bentahi bang ka ban pau kan de kapor ngai skam ba kini ka ambulans kan ai ka jik sekedi ni bu ru ka kendon ya driver moi driver ba ngi sa ai hu ni ki kendon ba kini ka ambulans kan dan baik kan ai ka jik sekri kembakala moto jenga ka makartai ka seng kalong ya nangera ke sipa tengi kwa bakan dalong sya ka jing sekri ka bakodor anta ki pai ba ja ka montra san ka jing yeso sendai ki bapi syadu konrut syadu syata syapo nongkrem bapi ki wa ki ambulans ngangalat don goi ka sir ba ngalo ka ka mun ban keto kemet yap nak tina silong syadu syata syapo ram kan si bat kini ki ambulans ki badan sar